बे समाव एनडिपिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ एबा खेंफोरथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायदों दि रन्जन दैमारिया ओरैनो उदां अख्राङाव फैया, जेराव रन्जन दैमारिनि केसनि गेजेरजों कनभिक्टेड जाबाय आरो बे कनभिक्टेड केसखौ गाबोन गगन एबा समफोर गगन बुंनाय बाथ्राया गोरलै नङा, मानोना बेयो आयेननिसो खामानि। रन्जन दैमारिया जुदि उदां अख्राङाव लाबोनोब्ला एबा लाबोनो गोनां जायोब्ला आयेनासो बेखौ मिन्थिगौ आरो आयेननि गेजेरजोंसो उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन। रन्जन दैमारि बिथांखौना फोरमायदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। कनभिक्टेड जाखानाय सुबुंखौ माबेबा मोनसे गोरोबथाजों दिहुननो हाया एबा दिहुनजाया, बेयो आयेनासो थांगोन एबा आयेननि गेजेरजोंसो थांगोन। रन्जन दैमारिया सासे गोरोबथानि सिगांनो कनभिक्टेड जाखानायमोन आरो रन्जन दैमारिखौ जेब्लासिम दाय गैयै फोरमान होनो हाया अब्लासिम रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हाया। बेखौ लानानै बिटिआरनि गोरोबथाखौ दाय होबा जानाय नङा होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। रन्जन दैमारि बिथांखौ माला उदां अख्राङाव एबा उदां अख्रां लाबोनो हागोन बेखौ बुंनाया गोरलै नङा होननाबो रोखा बुंथिना होदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। नोंगौ बे समाव फोरमायनो नाजादों दि नोंथांमोनखौ बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मानो होनबा बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै गोबां बाथ्रानि गेजेरजों रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायनि बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन। एनडिपिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथांनिफ्राय खेंफोरथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। रन्जन दैमारिखौ दासिमबो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मानो दिहुननो हायाखै होननानै गोबां बाथ्रा एबा सोंथि खालामबाय थानाय समावनो रन्जन दैमारिनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। रन्जन दैमारिया ओरैनो उदां अख्राङाव फैया, जेराव रन्जन दैमारिनि केसनि गेजेरजों कनभिक्टेड जाबाय एबा कनभिक्टेड जाखानाय, गोरोबथानि सिगांनो कनभिक्टेड जाखानाय होननानै बाथ्रा फोरमायदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। आरो कनभिक्टेड केसखौ गाबोन गगन समफोर गगन बुंनाया गोरलै नङा, मानोना बियो आयेननि खामानिसो होननानै बाथ्रा बुंथिदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय माब्ला उदां जागोन बे बाथ्राखौ गोबां ससियेल मिडियाजों सावरायबाय थानाय नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो बिथाङा फोरमायदों रन्जन दैमारिया जुदि उदां अख्रां लाबोनो गोनां जायोब्ला एबा उदां अख्राङाव लाबोनो गोनां जायोब्ला आयेनासो बेखौ मिन्थिगौ आरो आयेननि गेजेरजोंसो उदां जागोन रन्जन दैमारि बिथाङा होनना फोरमायदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। आरो बेनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंथिदों रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव, लोगोसे बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै बाथ्रा बुंथिदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। कनभिक्टेड जाखानाय सुबुंखौ माबेबा मोनसे गोरोबथाजों दिहुननो हाया एबा दिहुनजाया, बेयो आयेनजोंसो थांगोन होनना बुंदों। नंगौ, रन्जन दैमारिखौ बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दिहुननो हाया, नाथाय बेखौ आयेनजोंसो खामानि मावनांगोन होनना बुंनाय जादों आरो रन्जन दैमारिखौ जेब्लासिम दाय गैयै होननानै फोरमान होनो हाया अब्लासिम रन्जन दैमारिया उदां अख्राङाव फैनो हाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बे समाव फैदो दानिया रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनायनि बाथ्रा सोंथि खालामनायाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया मा फोरमायदो जों आबुङै मिथिना लानि। ইমান সহজে কোৱা টান, সেইকাৰণে মই একো নকওঁ। যিহেতু আইনী প্ৰক্ৰিয়া আইনী চলি আছে, তাত মাত মাতাটোৱে উচিত নহয়। যাৰ কেছটো কিমান এতিয়ালৈকে এনডিপিৰ কেছটো কিমান এতিয়া শেষ হ'ল আৰু কি পেণ্ডিং হৈ আছে? এতিয়ালৈকে প্ৰায় 250জন মানৰ ৰিলিজ হৈছে আৰু সেইখিনি চালি জাৰি চাই আছে। অকল ৰঞ্জন दैमाৰি নহয় আৰু বহুতো আছে কনভিক্টেড। আপোনালোকে অকল ৰঞ্জন दैমাৰিৰ কথাহে কয়, কিন্তু ৰঞ্জন दैমাৰিৰ বাদেও প্ৰায় 30-40জন মান কনভিক্টেড আছে। তেখেতসকলৰ কথা কিয় চিন্তা নকৰে? গোটেইখিনিৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়া উলিওৱাৰ চেষ্টাখিনি কৰি থকা হৈছে। এনডিপি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছত আমাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন ব্যৱস্থা হৈ আছে। আমাৰ 4টা ফেকশ্যন লগ লাগি প্ৰায় 7,000 মান হৈছিলগৈ আৰু তাৰে প্ৰায় বেছিভাগ দিয়া গ'ল। এতিয়া প্ৰায় কিমান 1,000তকৈ অলপ কম বাকী আছে, 600জন মানৰ বাকী আছে বুলি আমি লাষ্ট টাইম যেতিয়া আলোচনা কৰি চৰকাৰৰ লগত, তেতিয়া 600তকৈ অলপমান বেছি তেনেকৈ বাকী আছে। বাকীখিনি হৈ আছে আৰু সেইখিনি
ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে আৰু ভেৰিফিকেশ্যন শেষ হ'লে সেইখিনি দিয়া যাব। ৰঞ্জিত দৈমাৰী কেতিয়া মুক্ত হ'ব, যে যেতিয়া চাকৰকাৰী হৈ তেওঁ নাই, ৰঞ্জন দৈমাৰী মুক্ত এনেতো মুক্ত নহয়, যিহেতু তেওঁৰ এগেইনষ্টে যিখিনি কেছ আছিল সেই কেছটো কনভিক্টেড হ'ল, আৰু কনভিক্টেড কেছটো কাইলৈ মুক্তি হ'ব, পৰহি মুক্তি হ'ব বুলি কোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়, কাৰণ এইটো আইনী প্ৰক্ৰিয়া। তেওঁক যদি মুক্তি কৰিব লগা হয়, মুক্তি পাব লাগে, তেতিয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়াহে কৰিব। এইটো কোনো এজন কনভিক্টেড মানুহক চুক্তিৰ দ্বাৰা মুক্ত কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। জাষ্ট এনেই এৰেষ্ট কৰি থৈছিল, আটক কৰি থৈছিল, কিন্তু কনভিক্টেড হোৱা নাছিল, তেতিয়াহ'লে চুক্তি হোৱাৰ লগে লগে চুক্তিৰ চৰ্ততে তেওঁৰ কিবা কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন। সেইকাৰণে কাইলৈ মুক্তি হ'ব নে পৰহি মুক্তি হ'ব সেইটো কোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়, কাৰণ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ যিহেতু কনভিক্টেড হয়, আইনে তেওঁক দোষী বুলি সাব্যস্ত কৰিছে, সেইকাৰণে তেওঁক আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে দোষী নহয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰালৈকে তেওঁ মুক্তি হোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। সেইকাৰণে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে যুঁজ কৰি থকা হৈছে, আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে যেতিয়া তেওঁ দোষী সাব্যস্ত নহয়, দোষী নহয় বুলি ঘোষণা কৰিব, নাইবা তেওঁৰ যিখিনি শাস্তিৰ ম্যাদ আছে সেইখিনি যদি কমাই দিয়ে কোৰ্টৰ পৰা, তেতিয়াহে হ'ব। সেইকাৰণে আজি বহুতেই কৈছে চুক্তি হৈছে, কিয় মুক্তি হোৱা নাই। তো আইনী প্ৰক্ৰিয়া আৰু চুক্তিৰ মাজত আচলতে সিমান সম্পৰ্ক নাই। আইনমতে যাব, চুক্তিমতে যাব। আৰু এই কথাখিনি যিবিলাকে বুজি নাপায়, মানে নিজৰ গাৰ জোৰেৰে মুক্তি কৰিব বিচাৰিলে নহ'ব, যিহেতু দেশত আইন আছে, কানুন আছে, আইন মতে চলিব লগা হয়, ভাৰতৰ সংবিধান আছে, সংবিধান ভাইলেট কৰিলেতো নহ'ব। চুক্তি, সেইকাৰণে চুক্তি হ'লেই মুক্তি হ'ব বুলি কোনো কথা নাই, যিহেতু তেওঁ কনভিক্টেড হ'ল, দোষী সাব্যস্ত হ'ল কোৰ্টৰ দ্বাৰা, আৰু সেইখিনি কোৰ্টেহে ডিচাইড কৰিব কেতিয়া মুক্তি হয়। ইলেকশ্যনৰ আগত